nongere nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize gukomeza kugubwa neza, uracyakomeza kuba natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. None rero muri aka kanya inkuru yindi ikomeje kugenda ivugwa cyane nuko Dr Gahakwa Dafroze wigeze kuba Minisitiri w'Uburezi akaba n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, uyu yamaze gufungwa akekwaho ibyaha birimo na ruswa ndetse n'ibindi byo kuba yaragize ubunyamwuga buke mu kazi ke. Byinshi rero kuri ibyaha kurikiranwe muri rusange byo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukomeza kugenda butangaza rero ku ifungwa rye cyangwa se kwitabwa muri yombi rye, ibyo tugiye kugenda tugarukaho muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Reka turebere hamwe ni bijyanye n'ibi birego muri rusange. Dr Gahakwa Dafroze wigeze kuba Minisitiri w'Uburezi akaba n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ubu ngubu arafunzwe arakekwaho ibyaha birimo na ruswa mu isoko ngo yahaye umukwe we, ubwo rero yari umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda ngo bwari bumaze igihe bukurikirana imitangire y'isoko ryo kuhira rifite agaciro ka miliyari 1 Dr Gahakwa Dafroze bivuga ko yahaye umukwe we, ndetse umugabo we Gahakwa agahita agirwa umuyobozi mukuru ukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mushinga. Buvuga ko rero ayo masezerano ngo yatanzwe mu buryo ubutaziguye ndetse kandi ngo yarimo ibibazo byinshi cyane. Ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibihamya byerekana uko ngo byagenze mu mitangirwe y'isoko, bugasaba rero Dr Gahakwa akwagezwa imbere y'urukiko akurikiranwe rero ibyaha birimo n'icyaha cya ruswa. Dr Gahakwa yabaye umuyobozi wungirije wa RAB, ndetse kandi iki kigo cyakunze kuvugwamo imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta nuko byagaragajwe rero n'umugenzuzi w'imari ya leta. RAB yakunze kandi gusabwa ibisobanuro ku bikorwa yari ishinzwe gutunganya ntibikore uko bikwiye. Ibyo rero birimo kuba rero ifumbire itagera ku bahinzi ku gihe, kuba nta bushakashatsi bukorwa, kuba nta raporo ku mikorere ihabwa inzego zisumbuye ndetse n'ibindi. Mu Gushyingo 2017 Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yari yarahagaritse by'agateganyo Dr Gahakwa Dafroze wari umuyobozi wungirije hamwe n'abandi bakozi bagera kuri 3 aribo Innocent Nzeyimana, Violette Nyiransangwa ndetse na Bimenya Theogene wari ushinzwe imari. Hari nyuma y'uko RAB yari imaze igihe ivugwamo imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta nk'uko byagaragajwe n'umugenzuzi w'imari ya leta. Yakunze kandi gusabwa ibisobanuro ku bikorwa yari ishinzwe gutunganya ntibikore uko bikwiye. Ibyo rero birimo kuba ifumbire itagera ku bahinzi ku gihe, kuba nta bushakashatsi bukorwa, kuba nta raporo ku mikorere ihabwa inzego zisumbuye n'ibindi. Dr Dafroze Mukankubito Gahakwa yarangije mu by'ubuhinzi muri kaminuza ya Makerere mu mwaka wa 1979. Yakoze muri Minisiteri y'Ubuhinzi muri Uganda ashinzwe ubugenzuzi bw'imbuto. Nyuma yaho yaje kubona impamyabumenyi y'ikirenga mu buhinzi muri 2001. Yakuye kandi muri kaminuza ya East Anglia mu Bwongereza. Mu Rwanda yabaye umuyobozi mukuru wa RAB, ndetse kandi nyuma aza no kwibera umuyobozi mukuru wungirije w'inama yayo y'ubutegetsi. Yabaye kandi Minisitiri w'Ubuhinzi, Minisitiri w'Uburezi n'umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda. Yabaye kandi umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru HEC mu gihe cy'imyaka igera kuri 6. Mu bijyanye n'ubushakashatsi mu buhinzi afite inyandiko zirenga 34 yanditse zigaruka rero ku bijyanye n'ibihingwa ndetse n'iterambere ry'ubuhinzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari byo ngibyo bikomeza kugenda bivuga ko yamaze gutabwa muri yombi kubera yuko ngo akurikiranyweho cyangwa se akekwa ibyaha birimo ruswa mu isoko ngo yahaye umukwe we, ubwo rero ngo yari umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB. Akaba ari bikomeza kugenda bivugwa muri aka kanya. Tuve kuri iyo nkuru tunyure mu gihugu cya Kenya, tubabwire yuko perezida w'iki gihugu Uhuru Kenyatta yahakanye amakuru yari amaze iminsi atangajwe ko igihugu cye kiri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije kwemerera igisirikare cyazo kuba rero cyarasa ku mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab giturutse mu gihugu cya Kenya. Mu kwezi gushize nibwo The New York Times yatangaje ko igisirikare cya Amerika kiri mu biganiro na Kenya bigamije rero kuba yakemerera kugaba ibitero by'indege zitagira abapilote kuri Al-Shabaab rero bakoresheje ubutaka bw'igihugu cya Kenya. Mu ruzinduko Perezida Kenyatta yari kugirira mu Faransa, France 24 kamubajije kuri aya makuru. Mu gusubiza avuga ko rero atarigera abona ubusabe bwa Amerika bujyanye n'ibi ngibi. Inkuru rero yavuga ko Amerika yifuza gukoresha ubutaka buri mu burasirazuba bwa Kenya mu kugaba ibitero kuri uyu mutwe w'iterabwoba ukorera muri Somalia. Ni umutwe wa Al-Shabaab wakomeje kuvugwaho cyane guhungabanya umutekano cyane cyane no mu gihugu cya Kenya. Reka dusoreze kuri iyi nkuru aho Timothy Ray Brown umukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaye umuntu wa mbere ku isi wavuwe agakoko gatera sida VIH aba kagakira
muri 2007 yitabye Imana. Uyu mugabo rero w'imyaka 54 urupfu rwe bivuga ko rufitanye isano n'uburyo bwakoreshejwe avurwa ku gakoko. Brown ni umunyamerika wamenyekanye cyane ku izina rya Berlin patient, umurwayi w'iberere, kubera ko VIH yari afite mu mubiri. Yavuze ko yayanduriye umurwa mukuru w'Ubudage Berlin mwaka w'1995. Mu gihe rero yavurwaga nibwo rero yaje kwanduriramo kanseri, ndetse niyo yamuhitanye. Nyuma rero yo kumugerageza yo kumuzengereza ikagera no ku bwonko. Ubutumwa umugore we Timothy Hofgen yacishije ku rukuta rwa Facebook yavuze ko nyakwigendera wari umaze amezi 5 avurwa yitabye Imana. Yagize ati nagahinda kenshi cyane, ndamenyesha ko Timothy atakibariza ku isi y'abazima. Nje n'inshuti tumuramukikije nyuma y'urugamba rw'amezi 5 ahangana na kanseri. Muri 2007 nibwo muganga Gero Hartap yasimbuje imisokoro ya Timothy yari yaramaze rero kugerwamo na VIH, amushyiramo indi yahawe n'umuntu wifitemo ubudahangarwa, no kuvuga abasirikare b'umubiri karemano buhashya rero ako gakoko. Uburyo buzwi nka bone marrow transparent muri siyansi. Ubudahangarwa kandi yahawe bwarakozwe koko, kuko nyuma yaho yaje rero gukorerwa amasuzuma atandukanye agaragaza ko agakoko katakigaragara mu mubiri we, ibintu bitari bimenyerewe rero kuva icyorezo cya sida cyabaho. Mu kiganiro yagiranye na BBC 2012 uyu mugabo n'akanyamuneza kenshi cyane Timothy yagize ati nahagaritse gufata imiti ku munsi nahawe ubudahangarwa nyuma y'amezi 3 nta VIH yari kigaragara mu mubiri wanjye. Ati byaranshimishije cyane, ati kandi nari ngifite ubwoba ko ishobora kugaruka ariko ntibyabaye. Ibi byatanze rero icyizere ku batuye isi, by'umwihariko abashakashatsi, ko hashobora kuzagera igihe hakaboneka uburyo bwo kuvura iki cyorezo cyugarije ababarirwa muri miliyoni 38 biganjemo abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Umuyobozi wa sosiyete mpuzamahanga ihuza ibikorwa byo kurwanya sida, Professor Adeba Kamarumani, yagize ati dushimiye ibikomeye cyane Timothy n'umuganga we Gero Hata kubwo gufungurira amarembo abashakashatsi mu kuvumbura icyashingirwaho harebwa ko kuvura VIH bishoboka. Kubw'amahirwe make rero umwaka Timothy yakizemo VIH yaje kwandura kanseri yo mu maraso, bivuga ko rero yaturutse kuri iyo misokoro yahawe avurwa VIH. Myeloid leukemia ni ubwoko bwa kanseri iza mu maraso n'imisokoro, aho utunyangingo tw'amaraso tuzwi nka white blood cells tuba twabaye